Kita dulu kok gitu. Aki joy lo gitu nih. Iya lo. Karena kong joy lo, aki joy lo. Iya lo. Oh, Dongmin nih. Ala. Bamboo steel race is about to stop. So whoever is going to participate in the competition, I request to submit their name as soon as possible. Coba isi kami pada pon itu bangkok, dasar bangkok kendong dan kita cepat elong, cepat itu jabang teman kita ni project sana dak main kita thaba hong jai long, nenang kita cipi cipan si asini long. Là bằng ở chỗ là lịch là ráp đẹp rồi, chỗ là ráp đẹp rồi là lăng là tung cái áp giống gì rụt chết là rụt chết hú là bằng Abang abang ni sah. Kapten lapis rumah dia. Kapten masih abang farming. là hả? Là bằng là cái năng đôi luôn rồi. Abang nang dulu lah. Kapten masih abang. Ada lah sebelum aku lah pancap sebelum nong deh. Paring elu mati. Paring elu. Oh yes. Paring elu guys. Nong kan lah. Song kem nong masuk antara nak yang andung. All those who have submitted their names for the blind heads, I request to come at the playground. Blind head mate. Lagi huri hoda. Beda mah MLA beda mah. We're about to start with the competition with the blindfold. So all the there is one announcement. We're about to start with the competition for blindfold. So all the participants who have submitted their names for the competition for blindfold are requested to come at the playground. The participants who are participating in the competitions are Ritsi K. Momin, Garo, Silpa Sangma, Sonali Basumutari, Sonia Basumutari, Priya Bora, Duli Hajarka, Anjali Sada, Vani, Pooja Thapa, Mirbin Teronti, Rogdalin Hansipi, Rosmita Amsi, Sonia Mithi, Konglasa, Isha Konglasa, Rosin Syam, Nangbuhan, Maria Sonali Sorry ho Chan, hanjang langsung nih hanjang langsung. Hei, hanjang langsung. Sarah Langene, Sweetie Das, Papia Day, Naitang Joy, Vapi Chorum, Berani Thangal, Sujita Chagma. All the participants are from the competition. Itu weight 25 step tu. 25 people. Anak tu mau high bomb. Apa nama lo? Hang clear. Hang clear ke lang set lo. Nak lo sah. Atau 17 lo. Atau bangke atau 7 point is tam sepuluh. Plung bola. Plung bola. Oh, bui. Nung. Lah nung lo sungguh. Anung pen mati pakong lo. Rang apa tu? Lang. I repeat, all the participants who are participating in blindfold competition are requested to come at the playground. The names of the participants who are taking part in the blindfold competitions are Maria Goriti, Sonali Munda, Sarah Langene, Sweetie Das, Papia Day, Naithan Joy, Vapi Chogum,
Bornali Thangal, Sujita Chagma, Rikshi K. Momi, Shilpa Sangma, Sonali Basumatari, Sonia Basumatari, Bora, Doli Hazarika, Anjali Sadaf, Vani Kulkanda, Pujya Chopra, Kubalsa Upadhyay, Nitin Cheronki, Ruptalin Hunt, Rosmita Amsi, Sonia Mitri, Kamli Reima, Gangho Reima, Priti Thonglosa, Isha Thonglosa, Roshmi Shyam, Nangra Thongmok. Vốn luôn kìa, vốn. Vốn là bộ nó là vốn. Vốn. Dia tu buat pakong loh. Dia bisa tu buhi. Murgi metrin. Apa buat? Buhi tu. Buhi. Buhi. Buhi tu mah. Amik di pun. Next one. Alah, latung ono ono. Oh, no amik di pun. Buhi tu lah, ambil ke dia bro. Buhi, oh. Buhi. Kiung ni pakai tipu. Oh. Buhi kita yang lain. Oh. Ada orang mau next lah. Oh. Lagi amik tip sih. Apa boleh ke dia? Apa lu bising ke? Là cá lò nung rồi bang cá lò. Ada tên nung loh, bunyi dia tên nung. Aku kok judulnya ada di bola. Awe oh, hai ni ke?